Enkiyang'Et punte. Etabaakita osipitalini naapasha nebakita tenarishata tesipitali Moi Teaching and Referral te Eldoret. Etabayie bill inkalusuni 500 negira aponari anaa nkakeny reto olashe lenkiteng'ai. Kiomon iyie piret ele marei tenkiti toki nikitamayianie Enkai eimu kuna ambari ormosori 796 uni nabo 774 0796 317743. Kimayian Enkai tenkaraki eretoto ino. Sidai FM. Kintoomon kamati tenebo ormarei le Joshua Mioki tosirua lemboloto enkaji naasa Ijumaa ontarikini 18 elapa liare elaari loonkalusuni are otikitam aare tolo Sentu sublocation tolo Misimis. Ore loopeny lorikan naa Nelson Saino, Daniel Sinti, Olenanyukie Sinkalo tenebo Jackson Teleu orkulikae kumok. Ore MC naa Benson Olewuapari aka Nkoroki Olomon. Eitoomon intae pookin. Sidai FM. Olaininingoni era olairemoni lorpaek mekure duo itum asara nena ewalata nabiko enyamali pookin enyaru tolchamba lino lorpaek. Sidai FM. Itayiolo ntae enkang'ola kuya Korei yioloti enaa Marimara njere ore enapa mchango oonkera sukuul natang'asaki aarrin tolari otulusoyie netaa kila saai tena wiki tarikini 19 elapa liare lari loonkalusuni are otikitam aare toosampin area iteru saa 4 enkakenya. Ore loopeny lorikan naa Kansula Kurao, Tumanga Musungui, Kipara Ndonyo orkulikae kumok. Eitoomon intae pookin ootum ataret kuna kera. Sidai FM. Era nchipai sapuk kanisa ololchani Dominion tenebo Pastor Jeremiah Nangoris. Eitoomon intae pooki te mchango naasayu ntarikini 18 elapa liare elaari loonkalusuni are otikitam aare. Ore loopeny lorikan naa Bishop Ndamo, Senior Chief Ole Naigeyo, Lemomo Sankei, Masiko Sencha, ore nebo o Silvia. Eitoomon intae pookin. Sidai FM. Olaininingoni era olairemoni lorpaek mekure duo itum asara nena ewalata nabiko enyamali pookin enyaru tolchamba lino lorpaek. Nelo olchani sidai aisul te pookin oji Mantirra 537.5 SE wing'ua enkampuni e Kenya Agro Suppliers Limited. Ore ele shani neishaa niwosh olchamba lino lorpaek etubulu enyaru aaku enombenek are ompaka mbenek nara uni. Neishaa sii niwosh ele shani olchamba lino eirebuk enkop naa kiar enyaru ompukunot pookin nemetoki aabulu tukul tolchamba lino tiatua lapaitin 4 ompaka lapaitin 6. Ore litai nara 20 enkare neishaa nipik milimitani nara 100 ele shani. Itum ele shani oji Mantirra tekuna kiririkinot: nusu elita nabo, elita 5 olitai nara 20. Itum sii toowueitin pookin neemirieki irkeek lolchambai Agrovet pookin nikitaaniki. Teniyieu niyiolou nkumok tooshoki Ben Ole Koikai tormosori 7 isiet ormosori 225 arashu iwoshoki Frank tormosori 7 ormosori 425 ormosori 143. Sidai FM. Itoomon intae ormarei le Kipon Leto te mchango oonkera sukuul natii university nara ntarikini 18 elapa liare elaari loonkalusuni are otikitam aare aaya enkolong' Ijumaa iteru saa 4 enkakenya tenkang' enye. Ore oloiko ina mchango naa oloyanyiti orgavanai Samuel Ole Tunai tenebo MCA Kijape Tunai. Eitoomon intae pookin. Ano orbasa Samuel Ole Wandai asho songe welendo koyon. Olagasani lolorika le MCA ta wada kemindet. Airoro gendai ajogendai enda Supa enda Kwenya mesisi Enkai. Olosho lai aomon endai tengelare natii dukuya nalotu olapa lesit. Enda damuake lolorika le MCA ta wada kemindet. Among kang'or endai naure Enkai.
naisho ntae esipati inyi terisioroto metii orkep. Ishori nkera inyi basari terisioroto, ore irmurran linyi naa ketum irkasin. Etum sii biashara. Ore irpayiani moruak ontoankile moruak naa ketum iropiyiani oltung'anak moruak terisioroto metu epik orkep. Kaure Enkai naa kaitaas intae imbaa supati, mintokiki aishir. Itumutumu biasharani toontomonok otorbarnot, ata esipati inyi naa kang'or intae. Atolikio apa ntae nchere ore tendung'oto enkop, atolikio apa ntae ajo kironyi irkulikae tung'anak. Itoduakita ate toonkonyek inyi ajo etii iltung'anak oishooki tendung'oto enkop ekai 800,000, netii loironyaki aisho ekai 2, ekai 3, 5 mpaka ekai 12. Nitodua ajo mang'orito apa ntae pesho, nemairorito apa pesho. Akayiolo apa ajo kiara kulikae tung'anak. Itoduakita ate. Ore etii nena pookin, kaibos ena, naa ore piiyieu nitokiki aishir, entegelu ake. Paitodol intae erikore oltung'ani oure Enkai. Amu ore oltung'ani oure Enkai nee kerik enkop terisioroto onkitanapat Enkai. Naa kajoki ntae aishipapa. Neshipa nkera inyi, neshipa irpayiani, neshipa ntomonok, neshipa enkop. Amu kejo sirati nchere tenerikisho ilarruok negoro olorere. Naa tenerikisho supati
motian, nairuko motian, parsein motian, mereso motian, o tenebo leperes motian. Oleng kapu leleparan taki. Itaini osese lenye te Narok mochari enkolong e Jumamosi ntarikini 19 olapa liare elari loonkalusuni are o tikitam are nesuju enkomono wenukaroto enye tina olong ake tenkang enye toonkairamiram tolduka le Narok. Papa kinyor iyie kake Enkai nikitonyorr aisul yeng'iyeng'ayu teseriani. Wasale na goma ajogi ole sere wasale na goma ajogi ole sere wasale na goma ajogi ole sere hallelujah hallelujah. Sidai FM. Orkilikuai le keeya. Kilimu keeya enemeishiu noolaramie nkaiwatei natupukuo enkolong oontarikini 14 elapa liare elari loonkalusuni are o tikitam are etoiwuoki ninye olari lenkalusu nabo 913 tolderkesi enkerai olemeishiu oiboo wenemeishiu sepelpan enkanashe apa eleinta nairuko Masai Kosalaon olemeishiu nkoidila onkonene pan entomononi apa elemeria nkaiwatei neenkaini enekisua onaimodu nkaiwatei etamayiana apa Enkai toonkera naara 8 ndirish ndetiakiok naisuyasui kol kiramatisho kol nkuyata najujuma kipetuan opasho nkaiwatei eeta noonkoko 8 onoonenkoko naara 11 keeng'ieng'iki ninye ntarikini 16 elapa liare elari loonkalusuni are o tikitam are tenkang enye tosasimwa tolorropil le Mao. Koko kitonyorra iyie oleng kake kitonyorr Enkai aisul iyeng'iyeng'ayu teseriani. Wasale na goma ajogi ole sere wasale na goma ajogi ole sere hallelujah hallelujah. Sidai FM, ewangan ngeju. Yesu ni ola brigoni Beli mulo monsi dalengisa Ororesi Daile munyani Yesu ni ola monsi dalengisa Enkiyang'et Sidai Yesu Enkiyang'et Sidai Yesu Ibalagini Nala Satratia Talalino Yala Baitare
Iye Yesu Dilibalani yemo Yolo sotwa Iya Eye nini Yana bainare Karna Ajana Inana Sidai Pai Mairuko Yogena Sidai Yeso. Olaininingoni la single yo Sidai oleng kejo labani otana. By the way dai bagedlo single busigire. Yele busigire? Yeah. Yele single na bu. Ngale damun na busigire. Moja unakumbuka? Hiyo nyime. Alaba ile special dedication doi. Eketilo. Plus ele. Okuli yake. Nesha boyo garishara kabisa na ipana dola kiliko kumo lengo agira imekoro ya Facebook kiliko dola pole SMS agira sinichaji kwa mpigo tena sana Kumo kuna lengo niki atakolo la doki kiliko ile ngira khali kwa olaininingoni anje agira marilo le siloma torpusi morule Tanzania ai kiliko nwenkera yenye ankayuni naji olomelok siloma oimenate sokoni bayege na yonto sokoni neata olkaputi orok neata sienki nyasa narok nejo kiana ayuni grado oltungani tapasali ordua toshoki Jackson Lemako keji Jackson Lemako toko nampari 07 12820292 0712 820292 tapasali oltungani ordua ina ayuni gira banilo le siloma ai kilikuwa notorposi morele Tanzania ai kilikuwa nuaje olera pasali ne diolo ordua kerai enyenga nkayuni najua olomelok siloma oimenate sokoni tilo sokoni lorposi morele Tanzania ebayeki atolkaputi orok neata sienki nyasa narok ejuri oltungani todua toliki lopen amagira haiposha ingoru nate anayeta osomari nkayuni la iger nituliki ormari lenye na tapasali mbongi utakuwa mashakani utakuwa mashakani peke yako nego nekasha kilimu ajori nanga naiwo etie anyway peye etumoki na sinje loma ida itengaramu egera iposho lengo naipesha moyo garishara kabisa ashere ngara lelo pokno grasuja yote nkuto mtandao lungana ko sujira yote www.sidaifm.co.ke loti yango ya YouTube Facebook lori yango ya Twitter okolo ni yote radio ashole ngolongone ji Moses solo itipiti be watching live agara sujanta at Olpisi Kilgore Central Ward yes Darius Daudi Munge temurwenye tororeteria ndio ashole ngolongone ji Lily Nask watching from Kilgore and Nenkeshui thank you so much Sanja Amos tenebo ngolongone ji Solomon Sengen edisi watching live from Losesia Wamba live from Twapa. Yes. Mutwapa. Okay. Darius Daudi Munke. Ashola ngamusoma ilo kiliko sante to Alex or Meponi. Thank you so much. Nebo si oltongani je Losikan Solomon. Nikiwa Nairobi sio Kimau. Ninaopata loud and clear. Thank you. Anastasia Naikukuso watching live from Shankoi. Metetek letaya mesha kedi jiro antagela area ni kontani. Thank you so much oltongani je Devi Lepez jiro Kipelian somoleng tene bona ipa atomito taito belaki oldonyo lenda ndio base Adoro oltongani jo Lesikan Solomon watching live from Nairobi sio Kimau. Alright oltongani je Oinoti Dalmas Pion thank you so much oltongani je Darius Daudi Munke Moses Sayo tenebo Oinoti Dalmas thank you so much esumalo kilikwai Shosh Mel Trinity tenebo jiro ninaopata loud and clear. Thank you. Adoro oltongani jo Lily Nask Moses solo itipiti ndio Onyambu Agnes kutoka Olmagutian. Musa Saningo Moses watching live from Lolgorian town. Thank you so much Edi Lolgorian nirokana Lolgorian nirokela Parago Onyambu Agnes musomo yol kilikwai. Thank you so much Soichanai James jiro sinye Nicole Lolgorian town ninaopata loud and clear. Ole Kipelian nirokee
naipa oleng. Nimepokea. Adolta oltung'ani ojo Marcos Morgan. Ndio. Watching live from Makueni County. Adolta oltung'ani ojo Musa Saningo Moses. Ndio. Watching you live from Lolgorian Town. Daniel Nabala, thank you so much. Jangaragi orkilikwai lino. Show lenga marado orkilikwai. No joy kiroriti ni asante zana. Moses Kimanyim. Isaac Tasur Konchela Oloshibai. Tenebo si oltung'ani oji Moses Kimanyima Chesuswa ndio jiro sinyini kontani Eduardo Letaya, thank you so much. Ninapata loud kishon atumiro ntaito berakiraji wakira masai po kinenteiba na mayana. Ndio mimi naona mashine yangu imesema no. Mashine yako ulete insoro Jackson Sena Kiwa Alfred, thank you so much. JB Katende ejiro sinye nipo ndani o inoti Dalmas Pion inabona station na kukusu ejiro nipo ndani ajoger masa pokin inteiba na mayana. Tamu tena sana. Oleng Moses Olativiti Tenebo Lerionga na Kinyi Cynthia Joshua, thank you so much. Patrick Sangonyo ejiro sinye niko na ikara ninaopata loud and clear. Ole Kipelian Supa Tenebo nako naipa ninaopata loud and clear. Tumepokea salamu. Reje ninaopata loud and clear. Thank you so much. Asholing. Olaininingoni shomo yogere shara kabisa, tunamalizia sisi tunamalizia papo. We love you so much kinyori kabisa. We cherish you. I tell you. We tunakupenda kabisa. Tunakuenzi. Kinyori ye. Ashira ngale la bogelegeri mari kwanzi adio sato munenteiba. Ametaba ikizana katana tura ngoralda kikanila ara ongwan ko sare enkiawari. Yes, kito kingwe kiyer kile kule tepato link tene waiting kile sheni. Telepo kingwe kiye inkai kalongana lenki gwena la dulunga. Kabisa daktari mwenyewe. Kubwa. Daktari Tenebo nako kijana mtolo olaininingoni lai ntukiria mari yene nje terishata kigwana na lulu. Shangara kile lopo kono kile kule nye. Kesho pia ni siku ka jina no Dominic Kipelian. Tenebo Felister Naipamei korinko. Tunakutakia usiku mwema lemetirpedila. Bye bye. Bye.